Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Uyu mugabo wo hakurya y'Akanyaru mu gihugu cy'u Burundi ngo arimo ararwana intambara idahari. Ibitangazamakuru byagize umutwe w'inkuru bigira biti: Ndayishimiye w'i Burundi akwiye kunoza umubano n'u Rwanda akareka kurwana intambara itabaho. Turi muri Alisudi on air, unyite Alisudi. Reka tuganire ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Reka tuganire ko amakuru ari hanze avuga ko Burundi bwamaze gushyira intwaro zikomeye ku mipaka y'u Rwanda. Ese barashaka gutera u Rwanda? Ibi bihatse iki? Uburundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano udahwitse, aho umwuka w'ubushyamirane wakomeje kwiyongera bitewe n'amagambo y'uruhande rumwe ashinja Urundi gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye agaragaza impungenge ko u Rwanda rushaka kugaba igitero ku Burundi ndetse ko rufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. U Rwanda rwo rwagiye rwemeza ko ibi ari ibihimbano, ukavuga ko ibihugu byombi bifitanye ubufatanye mu bijyanye n'umutekano. Hagiye habaho intambwe zo gusana uyu mubano, aho abayobozi b'u Rwanda bagaragaje ko ibiganiro bigamije gusubiza ku murongo imikoranire ya diplomasi, nyamara ariko ubushake bwo kongera kubana neza bwagiye butana cyane nyuma y'uko Burundi bwashinje u Rwanda gucumbikira abantu bashatse gurika ubutegetsi mu 2015. Ubu tuvugana umupaka w'ibihugu byombi urafunze, byatumye ubucuruzi n'ingendo bikomeza guhungabana. Kubera amateka y'amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kugira ngo umubano usubire mu buryo byasabaga ko impande zombi zinjira mu biganiro byimbitse no kubahiriza amasezerano yari yarabanje kwemezwa. Gushyira imbere inzira za gisirikare bishobora gukomeza gusubiza inyuma intambwe zimaze guterwa mu gushaka amahoro mu karere. Ibinyamakuru bivuga ko mu gihe ino ntambara y'intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego, ikaba yarushijeho gutera umwuka mubi wa diplomasi mu karere, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yakomeje gukoresha amagambo y'intambara arwanya u Rwanda aho gushyira imbere inzira yo gusubiza umubano hagati y'ibihugu byombi ku murongo. Guhera mu ntangiriro za 2025, Ndayishimiye yakomeje kuvuga ko afite amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda rutegura igitero ku Burundi. Abakurikiranye ikiganiro yagiranye na BBC, ni radio y'Abongereza mu kwezi kwa gatatu, ndetse n'ikinyamakuru cy'Abafaransa France 24 cyari kizwi nka France 24 mu kwezi kwa kane, ndetse no mu materaniro yo mu nsengero mwagiye mubona amavideo hirya no hino. Ntituzi uwamuhaye avuga Perezida Ndayishimiye ayo makuru y'ibihimbano, ariko bishoboka ko ari bamwe mu bayobozi b'ingabo zacu. Biratandukanye kumva avuga ko afite amakuru yizewe y'igitero gishoboka cy'u Rwanda. Ibi ni bisobanurwa n'umwe mu bakozi ba serivisi z'ubutasi bwa gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mukozi wahisemo kudatangaza amazina ye yongeye ko ngo abayobozi b'ingabo z'u Burundi bashobora kuba batanga amakuru y'ibihimbano kugira ngo bahindure icyerekezo